Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Da ki Hajar ngot ki Paidbah kilayami mentagasi hasor Tura ban Kyrshan ni kajingeki jong kenhun non-Ghadc Employees Association kabari ka kenhun ki Nongtrei ka Ghadc kabalai ki namar kajing bampat yo ke Tulop mentala sau pusau Bnai AA kajing lang Paidbah mentagasi kelas dang na ka office jong ka Ghadc bat la penlong ru ya kajing ya Paidbah balawan ban yishim benta dagi kena skul ki nonghikai ki dukhat seng bhalang na ki santli ki district kinokma berhak negasi hiladon kumbah nyo Hajar ngut ki balawan syakmat ban ai ka Kyrshan ke NGEA kelas dang ya ka jengki mentala palat ar Bnai ka jingtmu jong ka NGEA ban yakhi kalong halor ka jing dawa ban siu ya ka Tulop ka bakhat ar Bnai na ki saupu ar Bnai ba klempat siu ha ka bayade bat kani ki MDC kalyang persya na ka TMC bat BJP kila ai ka Kyrshan shwa baki seng bahalang baper na Garo Hills kentop ka GSU FKJGP, ADE, AHAM, AYWO, FAF, lembat kiway, kilawan banyadan lang, ban bu show ikijing dawa, kibakhambun. Kentop, ikajing bu, yaki service, but finance rules. Kajing penurlong ya Garo customary law bill, but kajing tau dak electoral roll kabakarpang. Kidikot ke NGAA habakren syakilat patay kubor. Kilaong, bakim pediang setia ya kajing kular ban siu san Bnai, yaki Tulop kabalawan ra da ke EC kabayalam da ke NPP bat kila penpau ya ke jingki kan yai beteng tat hadu bakinda pendep shwa ya ke jingdawa ke jongki